پاپای کاتولیکان فرانسیس د 88 سالیا خدا کوچا داوی کرد. اف 12 سال بون پاپا بو و واتیکان بریو دبر. لجهان بنیرن تماشاوان هجا در دور ملیار و 400 میلیون کاتولیکانه. يعني هم بيجن نيفي مسيحيين جهاني كاثوليكن مسيحيين دنجي هنا او اعترافي ببابا ناكن وكا أرثوذكسو بروستان بابا الفاتيكان دمينه وبتجوكترين ولاتا فاتيكان لجهاني لروما معاش بابا تنايز فيجوارا بيجم لفاتيكان حمو مصرفي وي خرجتك بابا بنيرن جه آلية كيفتي هالبجارتن جه آلية كاردينالان va تهل بجارتن بلکه هون مراق بکن نه چند کاردینال لدنیای هنه هجمارا کاردینالان لدنیای نه دسدو بینجو ده کاردینالن لی يعني دسدو بینجو ده کاردینال ناچن پاپا هل نابجیرن جوان دسدو بینجو ده کاردینالان 138 کاردینال دکارن دنگ بدن هل بجارتنا پاپا چما جبرکو یندن تمنی وان دسر 8 سالی راه نکارن بشتاری هل بجارتنا پاپا ببن نها بلکه اون مراق بکن چند کاندید هنه که ببین پاپای کاتولیکان 5 کاندید هنه دو جوان ایتالینه یک فیلیپینیه یک غانایه و کاندید دنجی هنگاریه مخواست يعني هون هم نوچه مرنا پاپا جوارا پیشکش بکن پاپا فرانسیس همجی هنک زانیاریان درباره هلبجارتنا پاپا و واتیکان دا بدموه بردوام دکم خريستيان سورية روش أوي كرسانة ججنا قيامة بيروستك ليه خريستيان شامي هيفي أوان أوا كل سوريا عشتي تشبه آرامي تشبه راستي ظلم وزورين نين لجوري عمارين كهنك نافندين لكولينا بلاف كرنا جدس بيكا تشكرنا يجي تشبونا دولة سوريا و جسدي 20 خلق سوري خريستيان بون بري شرنا في سوري خريستيان رجاء وان داكتا جسدي ده لأنها رجاء خريستيانا لسوريا چنده مراق بكن جسدي دو حساب بكن جسدي 20 خريستيان لسوريا هبون نها هجمارا وان لسوريا پنه جسدي سيالي تبي ويكيجي جاجنين خوين أولي لسوريا بآزادي سربستي بيروست كن دیمنن رو رسم جشن قیامه یا خریستیانان لکلیسه کشما پایتخت سوریه نه رو رسم بموزیک و نزا و نمیجان به تو آستانگی برود چن لحتى نها دل ولاتيان بتمامي جروشه نكتي جهدا واكيد الواحد بخاف على عائلته وعلى رزقه وعلى اولاده بيجومان مروف لسر مالبات رزق وزاروكن خود ترسه بنيرينا من اگر ولاتك بخوازا روشاوي باش ببا دوتشت گرينگن حسكرن و ليبورين اگر امجهف حزنكن و امهمو نيك دستبن ولات آوانابه و روشاوي باش نابه ام هیوی دکن که ریوبریانو لگور بر پرسیاریه به و ام همو یک دست بن خوده وی ولاتی پیروز بکه و همویان بپارزه خریستیان سوریه یک شپکاتین هری گون و رسن ین وی ولات روشهلاتینا تاوی همو قناغ و گوهرتنین کد سردمین جداده بسر سوریه ده هاتنا خريستيانان پابنديا خوا بهبون ومانا خوا لفي ولاتي تكسكرنا الله يعم السلام بهالبلد والاستقرار ام هيفي دكن كو اشتي وارامي لفي ولاتي جه بگرو ام بكار بن جيانك لايقي ما بجين وجبو ترسي ترسامنينا ام جبنگها في جواكينا وخدا بمريا لو ما ام باراستينا ام خدا داي خوا بجواكا خوا وبخوا باراستينا هبونا مهيا و دو ام بروانیج هبونا خو بکن یکش بشدارن آهنگا ججنه ده بیجا که حتی نها سباروجا سوریه بتمامی زلال نبویا لهزن اولهی گشتی حمو داخوازن وان جبو ججنه بيك آنينا نتمنى لسوريا كل شيء يكون منيح ونكون كلياتنا ايد واحده بالمجتمع ام هبي دكن جوهرت جبو سوريا باشبا وهمو يك دستبن دناف همو جواكي دا شو اول با و طائفه با ام جهف حزبكن چمكي 8 سوريا 7000 ساله
و دوێ ئەم vê کولتورا کەون بپارێزن ترس وەکی هەر وڵاتیەکی سووری ترسل بامەتەوان هەیە چمکە نەرینا سبەرۆژێ هینجی سەدی سەد زەرا نەبووە لێ تشتا ئەم ژێ دەترسیان سپاش ji xwedêre nebû di demên cejnan de her tişta ku me ji ewlehiya giştî xwest ji me re pêk anîn. Li gor amarên ku hin navendên lêkolînan belavkirine di destpêka durustkirina dewleta Sûriyê de ji sedî 20 ji nişteciyên wî welatî xrîstiyan bûn. Berî şerê navxwe rêjeya xrîstiyanan li Sûriyê nêzî ji sedî 10 bûye. Lê li gor amarên herî nû niha rêjeya xrîstiyanan nêzî ji sedî tenê 2 ye. Lê her cejn û nimêja wan li Şamê têkirin. Hüseyin Umar, Rûda û